हाय गाइस आज आपण मानकु मुठी इंकड़ बालेश्वर इंकड़ को आछे में इंकड़ मंदिर आपण मानकु बुलेकी देखौची आसंतु जिबा इंकड़ मंदिर देखिबा। देखंतु आपण माने एडी हम जे इंकड़ मंदिर आछी बुलिया केते सुंदर हेची तार प्राकृतिक सौंदर्यटा माने गोटे पोखरी भितर मंदिरटे रही राधाकृष्ण मंदिर तो पूरा रास्ता रू पोखरी भितर जो मंदिरटा है से पूरा एकाथरे लंबी है तार रास्ता से मध्य से मंदिर भितर राधाकृष्ण मंदिर माने मूर्ति स्थापना कराई तो एबे देखंतु पुणी से राजहंस भी अच्छा राजहंस राजहंस 3-4टा अच्छा तो तांकर एते सुंदर कलराब माने तांकर जे स्वरटा बहुत सुंदर लगुच। तेबे पाचेरी कड़े सबू कुंज तैयारी होइछि काच बॉक्स माने रखाई पोखरी मध्य पुणी बोटिंग करा माने करबा पई रखाई बोटिंग से जी बोटिंग करने को इच्छा करिवो सी तार बोटिंग करि परिवो सेथिरे पुणी से टिकट माने कटा होची। एबे देखंतु से पाचेरी कड़ गुड़ाकर केमती कुंज तैयारी होइछि सब एबे चली मुझे देखी देखी आपण मानकु देखौछि देखंतु केमती कुंज सब होइछि। एटा आम राइट साइड जाऊँ माने से मंदिर राइट साइड टाक आपण मानकु देखौछि राइट रू बुली 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 लेफ्ट को जीवा आमे। ए देखो ये गोटे माने एत ठाकुरटा जना पड़ूनी चाबी लगाई से राधा प्रतिमूर्ति होती आम सहित पीयूसी झील भौणी जाइए पुओ जाइए दी पुओ यहाँ हूँ सान पुओ ये पीयूसी झील एटा देखते ये गोटे मंदिर एठी भी ठाकुर अच्छा एठी ठाकुर रही हाय ये मैं ऊपर को उठिलु पाहुचरे देखु आउ गोटे जाऊँ से लेफ्ट साइड होगी राइट साइड को जीवु आम ये पुणी आमर रामचंद्र राम सीता प्रतिमूर्ति एटा जूम करके आपन देखा कहीं दूर ठिया एटा देखु तापर आम एटा देख सारिकी आउ गोटे साइड आम जीवु मंदिर टाई एटा देखंतु ये हूँ मो भाणीजी ये मो बड़ पुओ एटा भी से राधाकृष्ण मूर्ति तक पानीटा केमती स्प्लिपलिंग होची माने पानीटा स्प्रे करा होची मंदिर रू तार पूरा गोटे गार्डन अच्छी से गार्डन रू स्प्रिंकलिंग करा होची केमती डेउंचंती देखते पहुँचती राजहंस मैंने जाल दिखाई से जाई पार नाहंती। देखते पानी को ये हूँ चली माने भंश गुड़िक पानी पहुँचती बहुत सुंदर लगुच देखापी देखु तांकर सौंदर्यटा भी बहुत सुंदर आम जो राधाकृष्ण मंदिर अच्छे से भी पानी स्प्रिंकलिंग माने पानी स्प्रे होची एटा देखु आम चलिलु एबे आउ गोटे जगह को देखापी एटा देखु गोटे जमी पहाड़ होती पहाड़ मध्य जमी गोवर्धन पहाड़ को श्रीकृष्ण टेकिक रखी बाँ अंगुठी टेकी से जे विषय वस्तुटा को ये देखी से दुई पुओ से ठिया होती एटा गोटे पुणी ये गोटे कुंज कराई ये गोटे ठाकुर पाखर पानी बाहर होची ये सब कुंज तैयारी से मंदिर बेढ़ा भितर कुंज गुड़िक चली प्रतिमूर्ति माने बहुत सुंदर देखा देखु एटा गोटे भितर पूरा मंदिर तल को गोटे कराई मंदिरटा माने सप्त माने भगवान विष्णु केमती शयन कर पूरा तल स्थिति तल को जाकि आमको मत उठे है पाहुच अच्छी तल को जीवाई एटा देखु केते सुंदर होती भगवान केमती शयन कर सप्तफेणी नाग उपर एटा आउ गोटे साइड आम आसिलु तो एबे निताई गौर से फोटो विभिन्न प्रकार प्रतिमूर्ति रही भगवान ये शिवंकर रही प्रतिमूर्ति एटा केते सुंदर देखा हाँ एटा है गार्डनटा तार से राइट साइड आड़ को अच्छी गार्डनटा तार गार्डन रे पुणी विभिन्न प्रकार रही एटा देखो सप्तफेणी नाग केमती कालिया दलन जमतिका हुए
ସେମିତି କାଳିଆ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ମାନେ କୃଷ୍ଣ, ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ କୁଞ୍ଜ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଇ ସେଇ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଭିତରେ କରାହେଇଛି ଜିନିଷଟାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଟା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏଠି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜଟାରୁ ପୁଣି ଏଠି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପାଣି ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି, ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟା ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ରଖାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟା, ପୁରା ସିଂହାସନ ମାନେ କରାହେଇଛି। ତା ଉପରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ତାପରେ ତାପରେ ଆଗକୁ ଆମେ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ। ସେଠି ଜିରାଫ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେଠି। ଏଟା ଗୋଟେ ପାଣି ଭିତରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏଟା ଆଗକୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ତାର ମନ୍ଦିରର ପଛପଟକୁ ଆମେ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଗଲୁ, ସେପଟେ ଏତେ କିଛି ନଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାନେ ସେ ଚାବି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖୋଲି ନଥିଲା। ଏବେ ଝୁଲଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଛୁଆମାନେ କେମିତି ମାନେ ଚରିକିରେ ବସିବା ପାଇଁ ପୁରା ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପୁରା ଖେଳି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଟା ଅଛି ଝୁଲଣା ଅଛି, ଖସରା ଅଛି, ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଆଉ 3-4ଟା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଣି ତାର ଲକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ସେପଟକୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଛପଟୁ, ମନ୍ଦିରର ପଛପଟୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଝୁଲଣା ଯେ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଝୁଲଣାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟା ପାଖରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି 2 ପୁଅ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ। ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ସେଇଠି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦିନ ବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଲାଇଟ୍ର ଯେ ଫୋକସ୍ଟା ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିଲେ, ଦେଖ ପୁରା ମାନେ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପୁରା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ, ପୁରା 1008 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛି, ରଖାହେଇଛି। ପୁଣି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଏଠି ପୁଣି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରକୁ। ଆଉ ଜାଗା ଅଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭିତରେ। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗତର ବଡ଼ ଠାକୁର। ଏଠି 1008 ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ରଖାହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ଅଛି କିଛି ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଫାଙ୍କା ମାନେ ଗୋଟେ ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏଠି କିଛି ତାଙ୍କର କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ସବୁ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଞ୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ରଖାହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କୁଞ୍ଜଟା ଲାଗୁଛି ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭଉଣୀ ଭେଣେଇ ଭାଣିଜୀ ସବୁ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଞ୍ଜ। ପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗଟା କେତେ ବଡ଼ଟା ମାନେ ଏଠି ରହିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେଠି ଆହୁରି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବି ସେଠି। ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପରେ ବି ଆହୁରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ବି ସେଇ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ସେ ବଡ଼ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କିଏ ମହାଦେବ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇକି ସେଠି ଲେଖା ବି ଦେଇଦିଆଯାଇଛି, ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ମହାଦେବଙ୍କର କି ନାଁ ରହିଛି ସେଇଟା ସବୁ ଲେଖିକି ଆଉ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମାନେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖା ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଲୋକ ଯେମିତି ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଇଙ୍କଡ଼ ମନ୍ଦିର ବୁଲେଇକି ଦେଖିଲି, ଇଙ୍କଡ଼ରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।